za tanka hamwe na myanya y'abantu abarukurwariza barwire babwa hirwaro rya Hoima hango ahi bashemereye kubana bihamizi hona homere ahabwe nshonga y'aba National Water and Sewage Corporation okubasharaho ahabw'eibanja rya miriyooni 150. Paul Ojuk or Senior Hospital Administrator najirangwa amabanja gamizi gakeyongera okurwo kwezi kwa mushanje 2022 okusyo kwezi kwa kashatu omwaka ogu. I think it's above 150 million, and the National Water has written to us, written to Ministry of Health, and Ministry of Health has written to us that we include it in our budget and we pay off the areas. Yangu ekitongole kye amaizi mu ihanga lino kano kamuno hana wa Hoima branch basazireho amaizi irwaro lyaitu erya Hoima Regional Referral Hospital kandi bamazire kusaraha amaizi yabo yitwe nkabebembezi twagamba tusobora kwikara konga tukarolera tutandikireho aho naho tumazire kumanyisa Ministry of Health akwegeni kwa twabo kwani managing all the regional referral hospitals in the country kandi twamanyisa na Ministry of Finance kurora ngo barakucya bwangu mu system yabo eyo kusasura kurora ngo basasura billion abokuba billion ya amaizi nehingura hayi milioni 12 abarukureberera barwira hirwareri abarum Safian Chiza orwizo mwana nagirangu obutabaho bw'amaizi kibaberire kizibu cyango ahabo kuba edomora y'amizi no bagigura heru yirwaro kandi rya hagati ya shiringi 15 hamwe n'20. Obwire obutuku ikaro mu irwaro tubagambira amaizi nubo bomezi hati bokuba otaina amaizi go kwikaro no nabo mu ngaro abokuba abantu abatuko interacting n'abantu bayingi kandi bakurugo mukeke bikwawukana peswa kumara gakwata muntu utabanze kunaba mu ngaro rundi go kumara kumukwata oina kunabo mu ngaro rwayiki batali banizo kusanga nyibarugo mu irwaro nyibayijana meini kugura amaizi hano Hoima edomoro bagitunde siringi 10 no sanga barwayi abandi baremereyiwe batayina amaizi ago batayina nesente zikusagura amaizi noisanga no burofo mu irwaro niboyongera akanya. Paul Ojuk Senior Administrator ahabw'irwareri najangu nibatunga sentenche buri kicweka cyo mwaka eziri kwingana miliyoni 35 mbweni tubaru kubasa kushashora sente za mizi. An attached letter from the Managing Director of National Water about our indebtedness, and the Ministry of Health advised us to include it in our budget so that we clear out the Donanto Kasigazi oriyo muzwekero wa President omurembo rwa Hoima ahabwa Hoima East Division yashabe kitongore cye byamagara okora hanshongeji aho naho as quickly as possible kurora ngo we have resolved this issue abaire hebarwa nyingi muneza handikirwe naito batwirize okope mboleka mu beta kusaraho amaizi gano baitu so far nienda kugumiza abantu baitu especially aba Hoima City na abantu baitu abekichoka kino ekya abunyoro na Kongo abako abantu baruga na Kongo ngo bije batungo buhereza baitu ensonga negenda kuba nemarwaho ata mu bya hara. Irwaro rya Hoima niryakira barwiro ku rwo mu district ya Hoima, Kikube, Burisa, Masindi, Kibare, Kagadi, Kiryandongo, Cyankwanzi, Kiboga na Hoima City. Gasha kwa Ambrose ni Wagaba Katoto.